Господине Бабич, првата цел е остварена, пласман во нокаут фазата на Европската лига. Сега следува дуел против словачкиот шампион Татрав Прешев во СЕХА лигата. Тој е наш стар познаник и минатата сезона се сочивме два пати против нив. Што значи тоа што имавте повеќе денови за подготовка на овој дуел против вашиот добар познаник Голужа? Pa sigurno da je ekipa Prešova jako dobro istrenirana, jako dobar tim, odlično vođena od bivšeg izbornika, naravno, koji je već tamo duže vrijeme, što znači da jako dobro radi svoj posao, sigurno, u to ne treba uopće sumnjati. Jako dobra tranzicija, jako dobra kontra i strahovito dobar posjed lopte u napadu i već sam naglasio to svojim igračima, jedini način ako želimo ostvariti pobjedu je strahovito agresivna i čvrsta obrana, osobito na sredini i vraćanje u obranu. Znači, utakmica zahtjeva jedan strahovit respekt, ekipa Prešova je dobro istrenirana i očekuje nas sigurno jedno jako teška utakmica. На преварите против Татабања и Гог Гудмен не донесоа само бодови, донесоа и едно поинакво гледање на дворешната околина на Еврофарм Перистер и јакнење на тој тимски дух. Победувавте и кога се играше на мали бројки, игравте и многу атрактивно и тоа сето, тоа зачинето кога имавте многу проблеми со играчкиот кадар со повредите. Pa ja vjerujem da su igrači pod ko zna koji put pokazali karakter, ja sam to i govorio i prije. Oni su stvarno strašni i istinski to vjerujem da bilo tko da bude igrao protiv Pelistera bit će mu jako neugodno, jako teško. Imamo naših problema kadrovskih, imamo problema sa povredama, međutim pokazali smo još jedanput u tim utakmicama da manje više nije ni bitno tko igra, bitno je da ima srce, da ima želju, da nije sebičan i iz toga dolazi na vidjelo individualna kvaliteta naših igrača. Jaka timska obrana je dala tako dobre rezultate. Ja osobno sam stvarno ponosan, kao i svi u našem klubu, da smo ostvarili jedan veliki rezultat, pobjedili velike timove, da trebamo biti svi ponosni, da dobro prezentiramo našu državu. Tako da, evo, sigurno veliki rezultat, međutim u sportu je jako teško i jako problematično živjeti u prošlosti. Dakle, ja osobno sam se nagradio, a igračima sam dao slobodno, tako da je ovo nova utakmica, novi izazov i sve što smo napravili je prošlost. Trebamo se okrenuti sadašnjosti i napraviti sve da pobjedimo našu sljedeću utakmicu, a to je Preševo.